Gasa, itibiyag. Naimbag nga orasyon amin papagayam. Iti daytoy agundamay, isagot mi manan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag. Apay anak ko, buy-buyain na kami mo'y tamagmagan. Magan tayo na. Tatang. Apay manin ay Tatang. Madudugla unay tirik na kamang buy-buyang kadagiti anak ko, amang mangan. Ngawan man la tinaimas asidanda. Idin tutaan tayo ti sidong ti sabali a babae ti amada. Amang isang sangpot iti agkakaimas amakan kadagiti saan naman a pinutol. Ay anak ko, saan ngamin aday tati panunutan. Awanan ti maarami, dam, gaputan na yaw awanan ti asawam. Mga takigain. Gusto na nakaw. Sana nasaya ti agsangsangit iti sangwanan ti makan. Da kayo matgayam, nanang, tatang. Wan, anak ko. Kailiw na kayon kadagiti apumay. Isu nga imay kami. Nangyag kami iti prutas ken nateng adu mo tinaalami iti imulame. Isupay adiyo gatangan. Agyaman na, tatang, nanang. Tauray kaskasano. Sarsarong karanda kami latang. Ay, amok ti kayat mo asawain. Saan mi ngayunan ti arame ti anak may. Da kayo ti pamilya na. Iso arumbeng kumaada kayo ti pangruna na. Kumaatatang, ngam saan mat nga rodakas na. Ay, dak amoy ti daya tao. Insukat na kayaw. Ngam iti da mula anak na. Ay na, awan ti panunod na dayjay. Makanan nati di na putaw. Ay, daytang arot ti nasakit a panunutan, tatang. Dakkel mat ti masusweldo na. Ngam awan apulos ti maramramanan dagito'y pinutot na. Sabali ti pangip-ipanan na. Ay, bayan ta kasaritak to inton agaway. Wan, tatang, katagyaman na. Ngam diyo pa kadanagan dagiti apuyo. Gaputa ikagumaak nga ipaay dagiti masapsapol da. Kat pagyamanak unay dagiti tulong yo. Tatang, nana. Diyan na, honey. Awan sa nagmita. Ay bagbagada iti group chat mi. Kasta kandi, honey? Iso nga yabam nagiti ubing. Agpalis ka. Rumor tayo. Ag family date tayo man. Agpaiso? Win. Agaliwaksay tayo mo ta. Tapno saan nga iskwelan. Kan dito'y balay lang titurong ta. Kastamat kan ka. Diyak kayat adito'y unag lang ti balay ti pagiganam. Diyak kayat abababanog ka. Ay na. Day taman ti kayat ko kan ka, honey. Ammom apanunutan ti pagimbagan mi kadagiti ubing. Gapo tayo ayatan ka unay-unay. Kan ipatpatag ko man, dagiti ubing. Diyos ko, nadagsan tirik na. Gapo iti mapaspas na makiti pamilya. Ngam saan na mabalin asumuko ak. Gaputad na dagiti anak ko ngagkasapulan kanya. Ikanak ko maitikirad ti pakinakam. Tapno mabaalag ti amin. Nanang, agsangsahit ka man Ay, saan anak? Kanya saan? Nakita nga rot. Anak ko. Amok ati makagapo, nanang. Anak, bayaan mo na anak ko. Di na kon panunutan pa. Nanang, high school akitan. Iso adi mo mailibak kanyak di marikirik na. Kanya. Nanang, sipod ubing kami. Kanayon mi makita ti panagsangit yo. Kat amok ati panang panaw kada tayo ni tatang ti makagapuna. Nanakam ka anak ko. Kadyak ilibak ati amayo ti parikot ko. Ngam amok asaanan amasulbar dayta. Tila ang kidawag kada kayo. Kat ti panagsingsingpot yo anak ko. Agsingsingpot kayo kuma.
Taoray kasto'y tinapasamak iti pamilya tayo. Adayo ti magtengyo, anak ko. Nasaya at mata nakapasyar ka dito yung balay, Elmar. Wala nang, nabayagan dahil din na niya pa nagpasyar ko dito eh. Wan nga ro na nakaw. Kung nakano nalipatan na kamay. Itatang man. Kasi iti pananglipat mo iti pamilyam. Anya? Nalawag mo ti imbaga ti amam. Ti pananglipat mo iti asawa ken putot mo. Da kayo tatang, nanang. Ita lang nagpasyarak. Basta pa iti bagayo. Gusto amin nga ibagbagam, anak ko. Apay, kaano ka nga agpanunot? Napatpatag ti asawa, kain anak mau. Ngem ti kakabkab balay mau, kain dagiti syuman mau. Amok teraramidag tatang, nanang. Ipatpatag ko dagiti anak ni Jonah. Iso patsek, ipatagdak to intun dumakkel da. Hay, makaabmo ka. Ngamainton madanon ti aldaw. Sapay lakuma, tadi mo ibaga, adida ka binagbagaan. Gaputa saan kami mo't anagkurang anang bagbagakan ka. Apay, di mo kailiw dagiti anak mo. Baruken balasang daan. Kaing ingas mo ni Edward. Gusto tatang, jaket ang pagsaritaan dagita. Anak ko, agabruda, kat napaot ti pa nagtrabaho kiji sa bali apagilyan. Alaga ka dingi papati iti umadayo, nanang. Wan anak, agkolehiyo kan. Kat umado ti paggastusam. No dito yakla ang amanggad. Amangan no jak kabailan agastusan ti panag-eskwela yo iti kakapsat mo. Sa bagay, ag-high school mo din ni ading ko. Wan nga rod anak ko. Kat inton agbati kayo, agsingsingpot kayo, Juan. Wen nanang, di kayo matanagan. Banuran mi amin arigrigat yo. Kan tapno makalungaw tayo mat iti rigat. Juan anak ko, da kayo ti inspirasyon ko iti dayto abiyag. Iso apang nga asiyo ko ma. Tadi kay agar aramid iti pagparikotak. Wen nanang, namnamahan nyo dayta. Kumusta magtibiyag mo, Elmar? Nasayat mo, tatang? Trabaho mo nga. Kasi tiya po, tuloy-tuloy lata mo, tatang. Hanggang iti dahi taki na paot ti panagtrabaho. Ada na ipundar mo. Ay lumakla kay kan, Elmar. Ada tatang, ada mo di balay ni. Iso ti pagnanadan mita. Ay ngam sa bali mo ti agnanadan. Kasano no maumati ka dindenam. Dungay panawan na ka, adi si katilugay. Santo apulo sa mapasamak day tatatang. Ipatpatignak ni Jonah. Hagam di tayo amaw ti mautingal daw. Iso ano siya klamay sa. Nasaysayat no agpanunot ka, katag subli ka iti pamilyam. Anya? Ibagbagak da ito, Elmar. Tada sa papay. Amang anudum tengtial daw, nga 1 taon ti masnop apag turungam ken pagawidam. Ay, anya nga tanti mapaspasamak kan ka, honey. Nangal-alaam nga ta iti dayta sakit mo. Uyak ka, mat nga uyak. Jonah, honey. Honey, kasano tapayan no kastoy? Sana mabalin nga agtrabaho ka. No adamot ti an-an na yam. Talagang sardengak maya nagtrabaho. Saan nga mabaling nagtrabaho? Gabot komplikado ti sakit ko. Ay, Diyos ko. Sorry ha. Awan maramida ko. Sana bali. Tapa man na pumiksak. Agtrabaho ka. Naalak siguro na ito. Hidada ko iti may sa faktorya.
Nalabit akas ta. Iso marik nam ita, talumaklakay kan. Nisi, malasan ko. Yawatan dakman iti danom. Ay na, busy Bakit kita mat akasang sangok tinatbok ko? Pasensya kan malasan ko. Marigatan na kami na bumangon. Ikagumaan nyo Rush day ito'y at aramida. Una yan ti kastoy. Awan po'y mapangnamnaman at tumulong ka data. Nood na marikrik na. Anya ti kunam? Ay na, talagang awan tinamnaman nyo dito'y. Saan da kamot kapin ano? Ha? Di nakmanin ipulpulong kininana Laglagi pam. Saan da ka nga inayaban dito'y balay? Da kayo tinagdisnuto nga umay dito'y. Nalang, naawat ako iti nag-applya ka trabaho. Kasta ka di anak ko. Ay na, maragsa ka na unay. Nagbunga amin na panagrigrigat yo. Nakagraduara ko niti korsok. Sumarunong tumot ni ading. Ba nag-apakaragsa unay anak ko? Nalang, oraysan kayo nagsubli niya abroad. Ano usan tayo ti panagbiag tayo? Basta saan tayo manin nga agin na dayo. Ngam saan pa'y anakalpas ti kabsat mo? Kasapulan nga umadayo Tawan mo ti panggadak dito'y anawadwad ti sweldo. Pag tinulungan tananang, saan ana nga to ti sweldok? Ngam patsik akabailan ta. Ngam saan mo responsibilidad ti kabsat mo anak ko? Amok na tananang, ngam kastoy ti sitwasyon tayo. Isungag tinulong ta amang paadal iti kabsat ko. Nanakam na itatak mo, Carmelita. Wan tatang, maragsa ka na. Gaputan na pasnag da iti panagadalda. Ewan na. Sana nasayang. Di pa nagsakripisyaw. Wan tatang, ngam, makarik na aklat ta iti liday para kadakwada. Gaputan na rik dada ti rikat, gapu iti inaramid ti amada. Manda itaka man ako. Sa anak mo't nga istrikto nga asawa, tatang. Inaramid ko mo't amin a pagrabangak kas may isang asawa. Respetuak mo't. Ik-ikak mo't iti panawin na para iti bagina. Kanyak paritan asumurot kadag iti kagayom na. Ngamapay nga inaramid na kanyak ti kastoy. Ay, naku na amaon. Nagbalin ka na saya at nga asawa. Hanggang nagaramid matlata, iti saan na nasayaat. Kahit nasawan, isot yan ti parikaut. Iso akon kunak iti bakit. Nga anya ayat ti adda iti sabali at taong awan kanya. Kwarta nga ta, kinabak nang wano anya. Di mo pa kariribukan day ta anak ko. Gapo tagdadata ti asawa am ti ayan ti parikaut. Hay! Buisit ka naklakayan! Among mga titao, agdul-dul o kakidi. Pasensya ka na balasan ko. Sa bali tirik lang kami na. Nina! Agoy pa'y lang! Pasensya ka na. Diyak matentag. Di ko na yung kiti. Awan manak na kami kandugyot kayo kiti Ay buisit! Napukaw ang tiganas ko amangan. Gapukan kalak-lakayan! Nanang, mabuisitak iti day talakay. Apay ka di anak ko. Ay na, nakadugdugyo. Di na amo nga ilugar ti panagdulok na. Uray at damang mangan, agdul-udulok din. Masakit di angkel mo, anak ko. Iso maawatam kumamat. Iso lang mo ti masakit akas na. Ti kunayo kiti, talaga adugyot. Hay, Maria ha! Ay na, saan ka nga agkasta-kastaman, anak ko? Ingka man kitilaban dagiti kawas na. Ay, no way! Diyak kayat na anang, diyak kayat ti aglaba iti murang ti saan kumet akap-kapin ano? Nalabas ka, Nessie.
Di mo ka di mapanunod dagiti sakripisyo na para kada kayo. Sipod ubing kayo. Saan ko adinawat data? Ay basta, papanawin nyo data. Isubliyo, no sa dino tinakaalaan nyo ken kuana. Nagbastos ka, Nessie. Awanan ka iti utang anay bag anakam. Kabailan atong paan ka pula ang iti data lalaki. Sige nanang, isakit mo data lalaki para makita. Ha? Kat no di yung papanawon dito'y balay. Agpipindasen siya tayo latan. Oh, nanang, apay nagdapay lang dito'y balay data ang lakay. Aniya? Saan ka din imbilin ko kada kayo apapanawin nyo, idi pa'y la kumagsapa? Tadyak kayat amakita tinagalas apanagrup-ro pa na! Nessie, anak ko, pangaasim ko mama, tasaan akas tati panagsasaom. Laglagi pam, asipod ubing kayo, kadagiti kakabsat mo, iso titi makdar nga amayo. Ay nananang, jak kinig daw ken kwa na dagiti ginastos na kanya. Iso tinagdisnudo. Gamsaan lang a kwarta ti impainakan ka, anak ko. Pamatag, suportakan aminan. Iso tinangako iti amin a responsibilidad ti maysa nga ama para kada kayo. Ha? Kas iti kinunak nanang, jak kinig daw dagita. Da kayo ti ayan na dayta. Ken maysa, pasat ti ayan ayat yu idi dayta. Aniya? Kabaalam nga ibagaday ta kanyak nga inang? Awanan ka iti respeto? Awanan ti adupay asao nanang. Papanawin nyo dayta kunak. No diyo kayat nga agbanag laang anak kakaasi ditoy. Ay ayatan ka, Elmer. Amom dayta. Ngam pakawanan na kuma. Jonah. Jak kabaalan atog ngaran ti anak ko. Natangig da. Kat jak kayat nga agbanag kalaang anak kakaasi ditoy. Nagsakit para kanyak. Ngam panahon siguro tapno agsinata. Anya? Kas itinakunak. Jak kayat nga agbanag kalaang anak kakaasi ditoy. Kan maysa, amang ano dayto yung tiwagas tinamarswa. Tapno mariing ta itinabayagan a basol nga aramidon ta. Agawid kan iti ilyo. Adakan ka, no asino ti sangputam. No dagiti dadakkel mo, wano ti asawam. Anya? Ulitak ti akid daw ti pamakawan, Elmer. Ipatpatag ka, nga masapul nga agsinatan. Di ka madanagan. Adabasit nga ornong ko. Kat iso ti aramatam nga agbiyahe. Itulod ka iti paradahan iti bus. Anyan ti kastoy. Pakawanan na ko ma. Kastamad dagiti anak ko. Pakawanam ida. No di da masubadan ti kinaimbag mo karakwada. Sige. Umanawak. No awanan lugar ko iti dahito yung pagtaranganan. At siya ka mismo tinangipundar. Ay, si kakadiday ta, Elmar. Oo, nanang. Ay, aniyan ti kasta lang ang manakaw. Manulang ti tawon mo. Naglakay mo ti langam. Gapo dahito iti nadagsinasakit ko. Ala, agtugaw ka. Kanapay nga may na nagdakkel day tabag mo. Dito yakon nga agyan. Aniya? Pinapanaw na kong da Jonah. Kadurman na kami nagiti anak na. Kanayon da pasakitan tiriknak. Aniya? Dahil tatipot no, manang. Kadurman na nagiti bilang ko pudnong anak. Imutandak pa iti makana. Di dak respetuan. Nagiti impundarak iti balay. Kitita, inabog da kakaslamanok. Gaputa mo na di da kung pakairanudanan. Ay, una yan. Amok ti kaya tiyong ibaga. Ngam siya ako na mismo ti mang ibaga, nana.
Dahito yan ti bunga ti aramid ko. Ti panang baybayak kadagiti agiinak. No kumadyak binaybayan ida. No kumatay pangpangrunak ida. Sana kasto'y tinagbanaga kita. Sana siguro nagsakit. Magmanggadak pa ila ko masiguro. Aray ti masapsapol dagiti agiinak. Kat naragsak kami nga tinan na. Ala, husto nanak ko. Aginanaka pa itan eh. Uyak ka nga uyak. Sana bale. Tawan ti makunaan ala daw para iti tao akayat na ti agbaliw. Ado pa lang ti gundawa yanak ko. Agbalbaliw ka. Kat agkid daw kay ti pamakawan iti asawam. Nangruna kadag iti anak yo. Ulit at timbagak. Pakawanan na kadag iti nagkuranga kada kayo anak ko. Ado tinagkurangan nyo kada kami. Ado mo tinadara sa pinasakitan nyo ni Nanang. Sipod ubing kami. Aging gayta dimakkel kami. Anak ko. Nakakasi ni Nanang anang isaksakad kada kami. Danda ni malipatan na pa yung tibukod na kasapulan. May painalaang dagiti masapsapul mi. Awan may sumbat ko dita. No dita kidaw iti pamakawan. Ngam, ipagpagapo mimot lang ni Nanang. Isang awatin da kayo diti balay. Gaputamhok ama nagayat ti inami. Kaya nakasagana amang pakawan ken ka. Ken mangtulong ken ka. Nga agamiris ken agbaliw. Nusan anala daw ti amin. Di na ka di mapakawan, anak ko. Naanos ti inami. Di na kami insuro nga gimula iti sakit tinakam. Ngamuran niya tararamidan mi. Saan milagta malipatan ti panang baybayaan niyo kada kami. Iso adiyo ko manamnamahan ti kinadungumi kada kayo. Mabalin siguro. Ama ipaimi kada kayo ti respeto. Ngam ti ayat ti may isang anak. Diyak may pasigurado. Taon pa'y siguro ti palabasan niyo. Sakbay ang mapasamak na ita. Amin na kabasol ko ti amin. Iso nga awatak noon niya ti pangedang niyo. Nagyaman aklata. Gapoy ti panangawat yung kanyak iti balayo. Ti panang ilukas yung iti ruangan para kanyak. Kasi tinakunak. Insuro na kami ni Nanang iti kinasayaat. Pakawanan na kami kuma. No itapay lang. Adayo tirik na kami kada kayo. Tatang. Agi amanak. Umdasan. Ngay nawagan na iti tatang. Nagasatak. Tanada anak iti nanakam nga anak. Ngam nagsayang ang iti kanito. Ang amikarik. Agpaimbagak. Ket litupak dagiti nagkurangak kada kayo. Addalat na dagiti pagbiddotan, ngam adamat kanito ti panagbabawi. Gagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay apakasalitaan, dito'y drama tayo, Gasas iti biyag. Gasas iti biyag. Ag-eskwela at tatang, gaputa kayat ko nga ipakita ka dagiti tattao anang tagtagibasit kanya, akabalak ti amin. Wen anak ka. No lakit di kayat mo ti agadal manin. Tanong na kurang pa'y tayo lang. Amangan no agnanayon to at tagtagibasitan da tayo. Ay. Kitaan nyo tinapasama kanya. Amin asaan anasaya at apasamak ije pagdadaitan ang nagpayak. Gaputa katulong dakla. Siyak amin ti pabasulan da no dati saan anasaya at amapasamak.
Ala, di mo panunutin tinapasama anak ko. Tinapatag, saan apod no amin nga ipagpabasol daking ka? Nasaya at ano agadal ka manan, Beshi? Wen beshi, gaputadyak kayat akanayon da kami nga ikuskus pa. Ha? Husto tinangag mo. Kasi ka, ag-eskwela ka kadi, wan nagtrabaho ka. Ay na, kaya ko tiyang eskwela. Ang parikot ko matipagmatrikula. Saan aparikot dayta? Nulakit di disidido ka. Maipamuspusan ti amin. Nakatulpos ka na anak ko. Anya ti planong ita? Aga brudak tatang. Ijay ti pangaramatak iti inadal ko. Anya? Wen tatang, gaputa amok amarigata nak amakastrak iti trabaho ditoy. Hey, nukasta, panawan na nga ro dito yung anak ko. Ano sa inyo pailaang tagbati ditoy tatang? Sana bale, tagsubli akmat laang. Ken kanayon kayon tong awagan. Ala, sikat ti masurot anak ko. Aramidom amin nga amo mapagsayaatan. Wen tatang, ket agyaman ak unay iti suportayo. Pare, nanggagyo ka diti ibagbaga dagiti dadto ma-attendance ditoy. Anya ka diday tamare. Kasala ibagbaga da nga ilaklako na kano da ito'y a building. Kat amang ano papanawon da tayo dito. Ay sus, datayo ti marigatan ah. Ay, sapay ket dito ti amo dagiti tattawa pwesto tayo iti pagdadaitan. Un nga rod pare. Awan pa iti amok a pagakaran tayo. Bareng ano sayang guseng lang day tamare. Awan pa imot na ibagbag at akin kuko iti pagababangan tayo. Ay na, Beshi, baknang kan. Agasam dats. Nakagatang kan iti house in lot mo. Kat ay na, nagpigsa ti apartment apa-abangam. Sa bali pa iti negosyam. Oy, pangsusaramon nga iti kinabaknang mo. Over kamat beshi. Isuma. Ay na, kaalaam ti abroad. Ken nasaya taamom tinangusaram iti kwartam. Kasla kaano lang, idi agkat katulong ka, idi pagdaitan. Wen nga rod beshi. Kumusta mat nga tandagi jay nagbalin abos ko ijay? Adda nga tamat nagbaliwan ti panagbiagda. Talaga gaya mo inlako ni Madam Aurelia dahil iti pagababangan tayo. Aniya? Huwag mare, mapanda ka no gaya mo iti Canada. Kasano tayon pare? Di ka madanagan. Nakaproseso amin ng apapilis ti building. Ket ti kabarbaro nga akin ko ati pangtedan tayo iti abang tayaw. Asino ngay nga ta tinanggatang? Ni Madam Rofa Alvarez. Ni Rufa? Jay sigod at agalinis tayo ditoy. Wen, bak nang gaya mo day jay. Di murasan ti panagbiag na. Madam Rufa, si kagayam tinanggatang dito inlako ni Madam Aurelia. Wen na Helen. Sapay kumaat, ano sanda kami attendance yu ditoy. Wen nulakit di surutin nyo amin apagalagadak ditoy. Diyak kayat tinawara, kan diyak kayat tinaariwawa. Asidag ti opisinak ditoy. Iso akayat ko kat natal na. Kan tapno saan ama istorbo dagiti daddo mga agab-abang. Wan, Madam. Ay, talaga gaya nga impapati maginatang ti ilakla ko ni Madam Aurelia building na, Beshi. Wen beshi. Ang apay ka nung inlako na. Ag-migrate da ka nun ijay Canada. So nga inlako na amin ng asanikwada dito'y Pilipinas. Ay, ganun. Wen, amin nga anak na katadan ijay Canada.
Iso asumurot damat nga tanan. Ano kasta? Si kangarudan ti akin kukuha iti day dya building. Wan, beshi. Kit nasaya at mat. Tapno maya si dagak kadagiti boss ko ini. Apay anala daw ti bayad yu iti abang ha? Pasensya kayon, madam. Nagtumal ngamin itati agpadait. Manmanulang dagiti nagpadait kada kami. Isuan na bayag, sakbay anak kaurnong kami iti pagbayad mi iti abang. Awan ti adupay arason. No pa nagbabayan, dayta ti masurot. Saan ka di ada kayo akanayon ti mangibagbaga at ti schedule kat schedule? Ha? No amuyo akurang ti pagbayad yo, iremedyo No kasapulan nga agirwar kayo iti bukod yo akwarta, iso ti aramidan nyo. Pangalaan mi nga iti kwartami, madam. Ay katagpatulong kayo kadagiti kakabagyan nyo. Saan ka di nga iso ti kanayon nyo nga ibaga kanyak idi? Anya? Ala, pumanaw kan. Busy Awan ti panawon ko makisarita kada kayo. Ket ibagam kadagiti kakadwam, asaanen maulit daytoy. No kasta, anak na ka ni Helen? Wan, madam. Ket kinunana ngamin nga kasapulan kayo iti staff. Iso nga imayak tapno agaplay. Nakitak dagiti papeles mo. Ket awan mati problema. Iso nga awatan ka kas may sang admin aid. Agpaiso, madam. Wan, Jessa. Basta ti kayat ko kat no trabaho. Sa anak mat nga istrikto iti break time. No awan ti adong aramidin nyo, mabalin nyo ti mapanag merienda anytime. Wan, madam. Agyaman ang unay. Kat ikarik. Aramidak anaimbag dagiti trabaho. Apay akastoy ti madanunak dito'y pagdadaitan. Madam Rofa. Oh, apay anakamot taleng kayo lang. Saan ka di nga imbagak adyak kayat tinawar a basura ditoy? Aging ga kadipay ita, kat diyo ammo ti cleanliness. Pasensya kayon. Busy kami amin. Busy tayo amin ditoy. Ngam maisamiramat dagiti daduma ti aglinis. Manulaang mat ayat ti aglinis tunggal agsapa kan malam. Bayan nyo, ma'am. Aglinis kami ton malam. Apay nga ipamalam nyo pay laang. Agdalos kayo itan, tabantayan kayo. Kanayon mo nga ibaga kanayon nyo alinisan ti batog yo. Madamdam ako, ma'am. Isang butmi pa yadaitan dagiti bado. Ta daw may mangala. Iso pa iti bayad da ko, ma. Taawanan ko kwartame. Kwarta la amin ti adda dita panunot yo. Talaga gayam adi kay pay na nagbalbaliw. Ala, aggunay kayo ket din. Aglinis kayo. Apay nga taakas jay batan ni Madam Rofa. Nakaungungat. Kung namlala sino akabaknangan ditoy. Ay, sa bagay, basol tayo. Tadi tayo mo't sursurutin dagiti kayat na. Ay, Nalabos mo't ngamin dagiti kakadwa. Di da mo ti agtungpal. Iso at nakaungot ni Madam. kat anya ngay nga ro ti aramidan tayo. Agtungpal tayo, mare. Awan maaramidan tayo. Tani, agab-abang tayo laang. Anak ko, panagkulak sa arin nga umnutar aramidam kadagitag dadaig. Apay ka di tatang. Kasi daw na anak, makitagtagad dalaang para iti pamilyada. Yung pagbalin ng ida nakakaasi una. Bayan nyo, tapno agnakam da tatang. Tano saan tayo ida nga ikan iti pagnakmanda. Di da maamiris abidot ti kinaulpit da iti. Naulpit da iti kanyak tatang. Uray agsangitak iti dara, awan ti asida. Mano ti pakpakaasik kadakwada, ngem awan apulos ti dangganda. Nabayagan da dyan ako. Pang-asim, tapunasim ko man ti sakit tinakim mo kadakwada. Bayandak ka di tatang, taaramidak ti kayat ko. Madam, mabalin ka di abalyak ti sweldok iti 3 a bulan. Taapay, Jessa.
maopera ka no ngamin ni nanang ko. Ada ka no nakita da abukol iti ovary na. Iso ang masapol nga ikatanda adagos, tapno saan adumakal. Anya, wan madam, iso apang nga asiyo ko ma, tapat ganyo tikid daw ko. Kat, ayan ti inam ita. Agdadait ka di pay laang. Wan madam, kabailan na paikit di matagtrabaho. Ngam tapno masigod ko matirikrik naan na. Ala, ibagam iti inam nga umay dito opisina. Tada kami tagsarita. Ita ka din, madam. Amangan no nagawidan. Anytime, Jessa. Basta ibagam nga iso ti umay dito opisina. Madam Rufa, imbilin niyo kano iti anak ko. Asyak ti umay makisarita kada kayo. Wan, gaputa saan amabalin at ti anak yu ti makisarsarita kanyak. May papan iti kwarta nga ibagbagayo. Kasapulak unay ti kwarta, gaputa maoperaa. Baron saan pa'y adumakkel ti Cisco. Kat, anya ko maita? Masapul ko didakkel agatad para iti operasyon ko. Iso apa nga asyo ko ma. Numabalin, balian ti anak ko ti masweddo na iti 3 a bulan. Anya? Sika, agkasapulan iti kwarta. Apay, ayan ti kwartam. Madam, Apay, idi ka di siyak tagpakpakaasi. Gaputa ka sa pulak unay ti kwarta. Tilulungan da ka di. Awan apulos ti intedyo kanya. Di yun naawatan ti sitwasyon ko idi. Saan ka di? Anya ti kanayon nyo nga ibaga kanya. Saan amabalin asyak ti masurot. Gaputa katulong daklaan. Iso nga ita. Agremedyo ka iti aramatem. Iso anawayakan apumanaw. Nana Helen. pangaasiyo ko ma, madam. Awanon ti amok a pangalak iti kwarta nga Awan bibiyang ko. Ala, pumanaw kan iti sang manak. Awan ti panawon ko nga agdengeg iti amin nga ibagam. Talaga saan anaasi ni Madam Rufa kanyak. Anyate ko nanaya. Kinunana nga agremedyo akkano para iti aramatak iti ospital. Saan na mabalin abalian ti anak ko ti sweldo na. Kan kinunana, nga idi kano iso ti katulong tayo ditoy. Di tayo pulos ikan iti konsiderasyon. Iso nga ita, lakamon tayo kano matirigat alinakam na. Idi da tayo ti pagdawdawatan na iti asi. Panagkunak kita gibalbalas ni Ma'am Rufa. Ha? Ay, wanay matain. Awan asin na kada tayo. Amang ano panunutan na dagiti inararamid tayo ide. So titagal inis tayo dito eh. Nukas taman bilang. Sana may parbang tararamidan na. Ay, pinagbalin na tayo matain ang nakakaasi unay. Nakadanon kanyak amin dagiti ririyo. Apay, anya ti parikot siya. Madam, Na kayo madam. No saan kayon amakaanos kanyak? May salaang ti solusyon dayta. Pumanaw kayon ditoy, taado ti mayat nga agabang iti pwesto. anya? Ikan kayo iti orasyo nga agbunag kadagiti arwatan nyo. Rugyan nyo itan, aging gaington bigat. Kat masapul ang makapanaw kayon, inton bigat. Nga madam, panghaasiyo ko ma. Di na kami matpapanawan. Awan ti amo, may apapanan mi. Kas iti kanayon nyo nga ibaga iti kanya. Agbiro kayo Usarin nyo tila inyo. Anya? Ala, rugyan nyon ti agimpake. Kat nasken amalinisan nyo da ito'y pwesto. Sakbay apumanaw kayo inton bigat. Kasano na ito yan? Dita kayon. Amirisak na iti imbagbagan ni Madam kadatayo kakadwa. Talaga nga dagura na kadatayo. Gapu iti kinakuspag tayo idikan ko na. Ay,
Ito iti pangkitaan tayo at ibiyag. At mayarig iti may sa apilid. No maminsan, at datay iti baba. No maminsan, at datay mo't iti ngato. Kahit mayarig tayo iti pilid. Datayo itan ti adda iti baba. Kahit ni Madam Rufa ti adda iti ngato. Hanggang sada nasaya ti kasasaad tayo ita. Gaputad da sakit tinakam tayo iti tunggal maysa. Iswa na saysaya at nagkid daw tayo iti pamakawan ken kuana. Bareng agbaliw ti trato na kada tayo. Ket di na tayo papanawan. Tatang, apay nga taakas to'y tirik na. Apay ka di anak ko. At damot amin ang kanyak dagiti banag akayat ko. Ngamdyak maawatan tirik na. Kasla at dapay kurang adyak amunoan niya. Nabalas kumat amin ang dagiti tattao anang paspasakit kanya. Imparik nak amin ang kadakwada tirigat analakam ko idi. Ngamapay nga ta. Sa anak pay laang anaraksak. Impagarup ko ano makitak ida nga agrigrigat akas iti panagrigrigat ko idi. Ket naan-anayan tiragsak ko. Takunak idi nga ipakitak kadakwana. Ako kwak ti maudi apaggaak. Ngam saan mat. Tanadagsen lata ka na ayon tirik na. Anak, sipod ide. Gura ti marikriknam kadagiti amin anang paspasakiking ka. Isu ako nam anadag sinakanahan tiriknam. Tata, Gura ti nagtalay na di takonggam anak ko. Kit isu ti mangigaw-gawid king ka nga agaramid iti kinaimbak. Nagbalingkan anatagig kapoy ti gura anak. Pinasakitan da ka ket binmalis ka. Saan kamot anaragsak ako nam? Naipakitam kadakwada kabaylam apasaya atin ti biyag mo. Kit maalam amin ang akayat mo. Ngam adapay sa pulam adi mo mabirukan. Amom kadeno niya dayta anak ko. tata, Ibagak mo niya dayjay. Talinaay ti panunot anak ko. Kit walaing ti banag ang makaipahiting kay ti dayta. Pamakawan. Tan nakikampiyang kadagiti tattawa kagurgura. anya, Ala, sumurot ka kanya anak ko. Taadda ti papananta. tata, dito'y magkapilya tinang iturungam kanya. Well, anak ko. Kaputa dito iti pakasapulam itital na tapanulot mo. Anak, nila ang Apo Diyos di makatulong ken ka. Kitambok ka nagliway ka. Ngumsaan pa yung maladaw ti amin. Ni Apo Diyos ti pagsangita. Kit agkid daw ka iti pamakawan na kadagiti amin ang nagkurangam. Kastamot adawatom ti tulong na amapunas amin agura iti kaunggam. Iti kasta, mapakawan mo dagiti kagura matao. Kastamot adawatom, asapay kumata mapakawan na ka dagiti pinaspasakitam at tao. Wan, tata. Diyos ko. Pakawanan na ko. Gaputan ang liway. Tulungan na ko. Tapno agbalina ka na saya at atao. Kan napakumbaba. Anya, umadayo ka? Kasanong ti dakila negosyom? Beshi, si kanti makamo. Italag ko ti amin kan kabayat ti kaawan ko dito'y lugar tayo. As? Really? Wan, amok akaba alam dayta. Umadayo ak tabiro kak ti magik. Ha? Naamiris ko ti amin. Kat husto ni tatang ko. Gura ti pinagturay ko. Iso nagbalinak anatangin. Nagkidawak iti pamakawan kadagiti trabahador a pinaspasakitak. Ay, agyaman na, tanaka amiris kan.
Kat patyak, maragsakan na iti trabahador, numangag na amin ti ibagam. Juan, kat apaman ang makapagkidnawak iti pamakawan kadakwada. Umadayo ak. Kat sika ti makaam mo iti amin. Ibilin ko kan ka ti kumpanya. Juan ikarigata nga imanihar. Juan Beshi, kat baliwam amin akillo a pagalagadan. Kat ikampatagdag iti trabador. Ipangpangrunam ina. Kat kitaam ti pagsayaatan da. Sursuruan tayo ti mamakawan, tapno maipayan tayo iti talinaay ti panuno. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, dito'y drama tayo, gasa iti biyang. Gasa itibiyang. Nanang, Apa yun, anak ko? Anya ti mapaspasamakan ka. nanang, malamin ah. Malamin ka. Ngam agtad-tad mo, dagitilingat mo. Kan, ha? Apay akas talaga iti imam. Nagadatiling mabaga. Nanang pangasiyo, ingkay mga lady tricycle, ipandaki di ospital, kasladyak kabalan. O sige, anak ko. Mabait laang. Tagkid dawak iti tulong. Sige nanang, mapan kayo. Pangaasim, anak ko. Patib karam dinakam mo. Kabaalam dayta. Di inakpan panawan. Nanang, pasensya kayon. Kunak ngamin numagasan na. Iso ajak imbagbaga. Unay mo tanti kastoy, anak ko. Di kayak danag nanang, kabalak da ito. Agpaimbag ka, anak ko. Di na kami panpanawan. O nanang, No kumaimbag ka manasapa. Amang ano saan anak karakaro ti sakit mo, anak ko. inlimad ko tinagag-agas. Kan nagpatpadoktor. Gapot adyak kaya't amadanagan kayo. Ngamjak matlat na maimbagan. Dudwa kayo laang nga, anak ko. Iso adyak lagi ti kabaulan. No adati mapukaw ka na kayo. Nirisa nanang. Amo na kadingadak dito ospital. Saan pa, anak ko? Ngambay taawagak. Sige nanang. Adakan ko anan no sarungkaran na kwan no saan. Regan, agsagana ka. Tainta sarungkaran ni Lisa. Ha? Apay ka detalya? Isumat lagayam akas jay tilangana. Adagayam sakit na leukemia. Anya? Wan Regan, nabayag gayam nga darik-rik naan na. Ngam inlimod na. Taim pagarok na, numaagasan. Diyos ko, kaasim ni Lisa. Wan nga rod. Iso amasapol nga ipakita tayo, ti pamatag tayo kan kwa na. Tapno at ada at tumibkar ti pakinakam na. Kat nadardaras ti panagimbag na. Wandalya, aramidan tayo ta amin para iti babae ngay etak. Apay anala daw kang amin ang nagpa-doktor, Lisa. Itaaman talangam. Nagpadpadoktora. Idadapay lang iti abroad, Regan. Kat inlimad ko nga intultuloy ko ti panagag-agas ko dito eh. Iso nga yung pagarup ko no umimbagak. Ngam saan mat kaya. Ngam apay naskan pa lang nga ilimod mo amin. Di mo yung pakpakam mo kala kami. Wanukin ni Nana dito sila kuma. Inlimad ko. Gapot adyak kaya't amadanagan ni nanang ko. Ngam kita ang tinagpanagam, Lisa. Nakarkaroon ti sakit mo. Nalabit at ito'y tigasat ko. Saan? Iso nga aklunan tayo latan. Lisa, tulungan ti Bagim. Agpaimbag ka. Di na kami panawan. Diyak may ibaga na umimbagak paywan na saan. Nga may sana ang tikidawakan karekan. No bilang man tapumanaw akong itiday abiyag. Pangasim. Tulungam ti kasingin ko. Di ubay-bayan ni nanang. Oo, Lisa.
Aramidak data. Pangasim ko ma. Agpaimbag ka. Lisa, pangaasim ka din. Agpapigsa ka. Nana, pagawitan niyo ko man ni Risa. Kaya't ko ida makita kan makasarita. Sigurado ka ka di anak ko. Wan nana, iso apang maasiyo. Ayaw ba niyo ida? Ngamamangan no madagdaghan ti dagsan ti barukong mo. Kan sakit amarikrignam no makitam ida anak ko. Saan nana? Patpat gagti kapsat ko. Kastamat ti ka anakak. Iso akayat ko kumaida makita. Sakbay nga ipo lang ko tibiyag ko. Ala, uwanan ako. Ayabak ida. Ngampang haasim. Tadi mo itulok ako mapsot ka. Agpaimbag ka. Wan nanang. Taurayak ti panagawid ta. Dan, sumurot ka kada kami. Sa di ti papanan niya, Risa. Agawid kami igibalay. Imawag ni nanang. Ket inyawid dagaya man ni Lisa igibalay. Kaya't na kami kano makasarita. Anya? Masakit ni Lisa. Saan da kano masigurado na agpangut pa'y tibiyag na. Iso akayat kumiti agawid. Tapno agkid daw iti pamakawan. Gapo iti palang lipot na kankuan iti. Wandan, agdadatabid na tinaramid ta. Kat nasaktan unay ni Lisa. Ngam saan ta kumakarkarwan ti pan nakakonsensyata. Intakit daw iti pamakawan kankuan. Sige, mabit lang. Agpulasak. Agawaam, mamanganuan niya ti mapasamak ijay. Agyaman na, Risa. Gaputan nagawit kayo. Lisa, apay akas tamad yan tilangam. Tiyak yung pagaro pa kasta tilangam mamadanunan mi. Dakal gaya man di ka anak. Kayong ingas mo launay. Lisa. Uli tagtag yaman. Gapot a pinatganyo tikid daw kung agawit kayo. Tapno makapagdeden na tayo pa'y. Uray a pagpiit lang. Apay nga may pimanaw kayo dito'y balay. Kat nawaya ko madito'y apagyanan nyo. Adda kami. Tapno umay da ka sa rungkaran. Kantap na umay agkid daw iti pamakawan. Gapo iti panang lipot medikan ka. Aklon. Kasla diyak ka ba ilang ti makisahukan ka. Diyak ang muna niya di baga. Basta pakawanan na kuma. Kastamat ni Dan. Awan ang yaman ti amin, Risa. Nalipatak ng ijay. Tinapatak kanyak ita. Kat ti panagdeden na tayo manan asang a pamilya. Lisa, kas iting karek idekan ka. Di ka pulos goraan. Nga uray anya pa'y ti mapaspasamak. Sakit anak man iti husto idekan ka. Naawat kon ti amin. Kan kunak nga iso sigurong impalupos ti apo ang mapasamak ti kastoy. Gaputa muna asaan nga ang paot ti biyak ko. Saan? Pangasin. Di ka kumagsaw iti kasta. Lisa, imaya ka po ta kailiw kan. Agyaman akrekan. Gaputa uri kastoy ti kasasaat ko. Adda kayo lataan na pod no agagayam ko. Kapanpanaw mat ni Talya itay. Nagis-istorya kami. Kasta ka di? Juan. Maragsakan na karot. Gaputado kayo nga umay mangliwliwa kanya.
Gaputan awanak ton. Diakon makita. Kan mga ti panagsangit yun. Si Kaamot, Lisa. Di ka kumangot agsaw iti kasta. Katuan mo at. Ay, biag ayang agpaiso. Talagang agpating ka. Ngam saan tayo lang nga amo. Agbiag ka pa itinapahot, Lisa. Iso di ka kumagsaw iti kasta. Diyak kaya't alokon ti bagikregan. Gaputan na lawag timbaga ti doktor ko. Kan may isa. Nabayagan na ito ang sakit ko. Gaputan na riknak pa'y lang idiad na akpay siya abroad. Amok nga ibaga. Nga apay ngamin adyak imbagbaga. Bidot siguro ama ko na. Ngamjak lang amin kayat nga agdanag ni nanang. Ala, di mon panunutin da kita. Tinapatag, umimbag ka, Lisa. Talya, saan nga inaklon ni Lisa ti ayat nga idatatong kuwan ko na. Ngam nasakit lao na tiriknak, kapiti ka sa sahad na ita. Oray siya, Regan. Nasakit matlaang tiriknak. Gapo iti napagtan na. Nasakit launay. Si sasalon at apimanaw dito'y. Masakit ang nagawid dito'y Pilipinas. O nga rot, una yung nag-asat na. Madayo, tapno ko na ama ka move on. Iti panangagaw ti kabsat na kinidan. Akaayan ayat na idi. Ngamaan yan. Tanakarkaro ti nagbanagan na. Makapakapsot itirik na. Nakakaasi unay ti best friend ko. Huwag nga Rotalya. Masalatyak ka bawilan. Ay at unay ni Lisa. Isumas niya na unay kan ko na. Nood na lang ko mapan nakabalin na. Sublate kong ti sakit na. Ngamawan mo't nga rod ti mabalinan tayo. Kararaglaon ti maitulong tayo kan ko na. Uwan Talya. Nasudi ti panagayat mo kan ko na. Katsapay la ko ma. Tagbalin ka nga rod anatibkar. Tapno na lakam to ang maawat ti amin no anyaman ti mapasamak kan ko na. Uwan Talya. Gamsapay ko matang mimbag. Tauray di nakbayat. Umdasan kanya ka makita ka napigsa. Kan makadwa kas may sagayam. Agtitinulong tayo nga agkararag para kan ko na. Asapay la ko ma. Taagimbag. Risa, mabalin ka di asaklutak ti kanak. Kabalam ka di. Wen, kailiw ko na saklutan. Kantap no maipariknak ti bara ti pamatag ko kan kuana. Ala, agsadag ka di ta headboard ti kamam. Tapno di ka unay marigatan. Wen. Adita, nasaklot mo ni baby. Una yan. Makaayayo at talaga nga ubing. Baby, inton dumakal ka. Agsingsing patkawan. Di ka agsubsubang. Tapno saan tong agparikot ni nanang mo. Allah, naawatan nan sa timbagak. Lisa, agsangit ka manan. Di kayak sangsangit. Tadadda ako mapuyak. Numakitak ti panagsangit yun. Kayat ko, naragsak kayo akanayon. Pasensya ka. Ngam talaga tiyak magawitan ti panagarupos na gitinwag. Ayun tayo. Kaya't ko adang ganyo kumaanaimbag dagiti ibagak. Lisa, anak ko. Nanang, tata, Risa,
Kanayon niyo kumalaglagipan. Nga ipatpatag kayo unay-unay. Basta kalimot kin ka, anak. Patpat ganda ka mag-unay. Iso pa nga asim, tagpaimbag ka kumanak ka. Marit na akong anak sa tatang. Nanang, isong ibagak amin akayat ko nga ibagay ta. Lisa, anak ko. Amoy umat, asipot kinaubing ko. Diyak kaya ti aga-apa. Iso asamay ko nga. Tain tanawanak ton. Kanayon kayon to kuma ngagkakatunusan. Katibasit anarugyak a negosyo. Di ko mabaybayan. No di kat padurasan nyo. Kanawan sa bali amang tawid. No di ti ka anakak. Nalabas na ito yung sakripisyong kada kami. Sinagtan kay ti kastaunay. Kan nagrigrigat kagapo kanya. Ngam ita, tilata pagimbagam iti pampanyunot. Imbes ko maabaybayan na kami, gapo iti kinatangsit ko iti kalabas. Saan? Saan ka di atikarik itikan ka? Kat di kay pulos baybayan? Kan di kay pulos gurguraan? Kan may isa, awanan ti sabali a pinanunot ko. No di ti pag-imbakan tayo. Gaputa may sala ang tinapatay kanya. Ti banor, ti may isa, a pamilya. Itala na anak itikirin ang makisaritakan ka, Lisa. Dan, Pakawanan na ko ma. Kadagiti inararamid ko kan ka. Ti panang luhok iti kan ka. Ti panang isukat ko kan ka. Iti mismo kabsat mo. kas iti na ko na. Awanan kanyak tinapalabas. Talaga siguro asan asyak ti parakan ka. No di ka ti kapsat ko. Mababay na kunay kan ka. Gapo taado dagiti karik. Awan na pulos tinumpal ko. Dan, nalakang amin abalik sen ti ado akari. Ngam no maminsan, narikat nga aramitan, wano tungpalan. Ngam kas iti na ibagak, awanan kanyak tinapalabas. Lisa? Ngam mustong matkiti, tada kayo kiniris sa tinakatuluyan. Tanadaan kayo iti anak. Tano siya, awangan no kaasi kalaang. Takita ang tinagbanagak. Awangan no mabalo ka dagos. Makunkonsensya aklat na. Tait yamin na kinasaya at mo hindi kanyak. Diyak sinubadan dita. Kasta mo tinapod mo panagayat mo. Diyak sinupapakan. Pasing asagam timpay ko kin ka. Huston gan. Di ka nagsaupay. Amangan no mga dasawang. Kat ang sakit materig nana. Huston. Saan aday tati panunutam? Awanan kanyak tinapalabas. Kat tinangkit awakan ka. Di pa nang ipatag mo iti pamilyam. No anya man ti dumtang nga panubok iti biyang iyo. Agbalin kayo kung anatip ka. Ikarit tayo talisa. Kat ulit at ti dumawat iti pamakawan mo. Gapo ka nag iti nararamid ko. Nanang! Tatang! Agreeing kayo! Umayo kita ni Lisa! Ha? Apa yan, anak ko? Nanang! Saan nga nangangas ni Lisa?
Anya. Agawan niyo, tatang! Oo, Lisa. Nanang! Nairidap ko lang. Kami di makaringat. Kung nakaisimpak ti ulas na. Ngamsaan matan nga gangangas. Wala yung tigas ko yung Lisa, nakaw. Apa, di ka nagpakpakada. Apa yung pinanawan na kami matan. Awan man lang ti maudi aso. Lisa, anak ko. Nasakit man nga aklunan. Gamasapon nga aklunan mi ti amin. Amo mi anak karo ti panagrigrigat mo. Iso apalubusan dakan. Nanang. Ala, agsagana tayo. Madaldama lang. Adon ti umay makipagrik na ka na tayo. Apay, adi ka nagpakpakanda, Lisa. Jakman ka lang ti maudi asaom. Sakbay nga impuulang mo ti biyag mo. Talia, kasaladyak mo mga ni Lisa tinakay masayag. Oray siya. Nagsakit. Nagrigat nga aklunan. Lisa, nasakit ti babanaw mo. Kabawahan ti maramilan mo. Regan Barok. Talia balasang ko. Awanan ti kayemyo. Imbati na tayon. Uwan nga ro. Kat nasakit ang panunutan ng awanan ni Lisa. Ti babae. Aba nagipatay. Naanos kan saan ama naging bubukod. Kasila ka ano laang. Idiubing kami pa'y. Nagraragsak kaming agtataray. Iti kabanbantayan. Agbirok iti sabong. Wanoan niya ladita. Ang nagpatinggala ang dagita iti lagi. Gaputa uray niya ti aramidan tayo. Talaga nga awanan ni Lisa. Nagsami ti lagip tinapalabas. Talia balasang. Gamasapul aklunan tayo dayto yan. Ti pagpatinggaan ti amin. Naitambunan ni Lisa. Kat ita. Kasla mapukaw ko ti limbong ti panunod ko. Risa, anak ko. Manon adara sa nagkidawa kiti pamakawan na. Ngamususigan naklat na ti konsensya. Malagip ko nagiti nararamid ko iti kalabas. No kumanagsingsing patak. Saan ko makakastay di marikrek na kita? Ala, husto na nako. Nalpasan ti amin. Napakawan lakan. Pagkalmaam ti riknam. Kat mga barwanan ka. Takas ati kayat day di Lisa. Uy, anak ko. Gusto ti ko nana. Di pa ate mong tinapalabas. Tapno malaganan matirik naman na. Kasla nagrigat, tatang, nanang. Umukuok ti sa mamarikrek na. Gapoy ti pan nakakonsensya. Agsubli-subli kanyak tilagip tinapalabas. Anak, uran niya pa'y tararamidan tayo. Malapasan ti amin. Saanan ang may sublit ti amin. Saan na ba na? Tas ipapakawan ti kabsat mo kan ka. Awan ti sakit tinakam na apimusay. Lagi-lagi pam ti imbilin na kan ka. At higit di pamilyam ti ikam itimportansya. Kan ipagimbaganda anak ko. Agawid nan, Regan. Mabit lang, Talia. Kasaladyak mapanawan ti tanam ni Lisa. Ngam nalami isan ti puloy ti angin. Sumipnat pa yan. Ang mga no agtudo, kat awan pa'y ti payong ta.
Ora ang manunakan. Tama nga nagtudo magpaiso. Dito ay akpay lang. Saan? Urayan ka laangan. Lisa. Orawan kan. Si kalat tatay ayatek. Kat santo pulos agbaliw dahita. Ay ayatan ka unay-unay. Kat diyang unagayat pa hindi sa bali. Gaputo si kalang tay ayatek. Rekan, napigsan di guruot. Agamtan. Baliwan tan tulat tati umay manan ditoy. Well, talya. Kat panghasim. Ag-move on kan. Aginanan ni Lisa iti sa bali at biyak. Iso ang mga barwanan kamit kuman. At dalatag sakripisyo iti kamang ti pamilya para iti pagsayaatan ti pamilya na. Papagayam, ditaan tinagibusan ti maisapay apakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, iti biyang. Gasa, itibiyang. Malamin akong Lucille. Mapantan ije unag ti balay. Dito'y tapay laang mayat. Iso nga rod nga imayak dito'y balayo. Gapot na kayat ko nga adda kasarsarita. Wan ngam saan adito'y balkon. Nalamin. Kayat ko pa'y abuyaan dagiti bituan iti tangatang. Si ka talaga, Lucille. Night watcher ka talaga. Mayat. Talaga siguro nga awanan tinamnamang nga agkita kami pa'y kay ni Greg. Ha? Kailiw ko ni Greg. Nalang tupay lang ang itilagip ko ti kinaragsak mi. Dagiti kanito nga agkadwa kami. Maasyanak matkan ka, Lucille. Kagurak ni nanang mayat. Iso ti makagapo no apay ang nagsina ti dalan mi kay ni Greg. Demon guraan ti inam. Kan may saan ko mangamin nga imadayo ni Greg nga uray kas jay ti inaramid ti inam. Impang tanan ni Greg mayat. Kan may nagpakada ni Greg amapan iti adayo tapno manggad. Ngam ti pakalidayak. Naputad anamin pinsan ti komunikasyon mi. Saan nga taaga po ta nakalipatan? Nasakit a panunutan na kasta. Ngam nasaysayaatan no nalipatan na. Ngam ti adda ti saan anasaya at anapasamak kan kwa na. Apay adagi taladawan yo kin ni Greg manan tikit kita Lucille. Gaputa ka iliw ko ni Greg nanang. Anya, apay ka di nanang. Makaungot kayo manan gapo iti na ibaga. Talaga ang makaungotak. Talaga adadalan ti ulong gapo iti dayjay a Greg. Nabayagan ang nagsina kayo. Ngam di mo pa ila nalipatan. Saan adadaal ti ulok nanang? Nagayatak laang itinapod mo. Da kayo siguro ti dadaal ti ulo na. Gapo iti inaramig tiyo kin ni Greg. Tasong-basong batan naklaangan ita, Lucille. Kano ka di pa'y anasursurom ti mangsongbat kanya? Pasensya kayo, nanang. Diyak kumaagsao iti kasta kada kayo. Ngam panagriknak ngamin. Kat mabagbag kalak. Gapot at tikayat yu kat surutak amin nga ibagayo. Kasla inikat yun ti karbangak nga agdesisyon para itibagit. Anya, pasensya kayo nanang. Sige, panawan kayo. Tamangan no agsubang tayo manan. Ha! Natangsitan ti anak mo, Rudy. Nay, apay ka di ba kahit? Ha! Dinilaw ko lang idinakitak aboy-buyaan na dagiti ladawan dakin ni Greg. Nga madukit din, tinaibagana.
Apay nga bain nga ultimo day ta ke pakibiyangam? Marurudak nga rood. Ay nanagsina dagapukan ka. Daging ka ita, masaksakitan di anak mau. Ita, naragsak ka kaday. Anya, tauray ka disi ka, kat di nakmaawatan. Rude, narigat ti adda pa nagbiag tayaw. Iso akayat ko ati kumamot adda mabalin na ti pakiasawan ti kakaiso ng anak ta. Awan ano day jay agreg. Sigurado aday talag suksukay iti dagati ilaklakay kan ibakbakot da trabaho. Magasawa iti bakna nga uray di na ayatan. Bayabon day tayat-ayat. Nagalasa talaga ti ugali merin niya. Iso ajak mapabasol dagiti kaaruba. Amang ibagbagaan na tangsit ka. Ngem awan may panakil mau. Greg, kasayang mo't alay ta suldom. Aggatang ka kadagiti baro akawas mo. Ken inday mo't agaliwak sa isag paminsan. Saan, Daniel? Kahit kung amin na makaurnong adagos. Siga talaga, Greg. Amo mo tanti makagapo. Kahit ko ti agurnong. Tapno may ipakitak iti ina ni Lucille. Akabala kabiyagan ti anak na. Nga uray marigrigat aklang. Ala, unan, Greg. Ngam kita hamat basit di mo imutan ti bagay. Aggatang kamit iti masapsapol mo Uwan ka di. Nala, inakon. Agawid akon. Tani, sika mo ti sumublat nga duty. Uwan, Greg. Ay, una yung tirigat ti biyag ti may sa security guard. Di ka nagreklamo, Daniel. Ragrag sa akam ti trabaho. Ken pagyamanam kid dia. Gaputa, nagasat tayo. Taado, ti awanan iti trabaho ita. Sa bagay, gusto ka, Greg. Alang aro din. Panawan ka pa eh. Inak mo din agina na. Barracks tayo. Alawan, kit agan-anad ka kung iti panagawad mo. Gayang. May, mapukpukawan ako ni itinamnama. Panagkunakot sa anan nga agsublipay kanyak ni Greg. Ha? Wan, iso ako nakapadasag ti makiayan-ayat iti sa bali. Adakan ka na ita. No siya klaamay sa, nasaysayaat no kasta. Tawanan tinapalabas kat aging ga ita, saan pa'y nagpakpakitakan ka ni Greg? Wan nga rad mayat. Nga mamong, ni Greg lat katipit-pitik ti pusok. Ha? Wan, Kasano nga rod dayta? Kunam nga agayat ka iti sa bali. Ngam nimot Greg ti ipit-pitik ti pusong. iso nga rod nga agdwa-dwa Tingitingam ana imbag ti riknam. Saan ka nga agdardara sudos? Tanarigat asumrag ka iti may sa relasyon no saan ka payla ang anak ka move on iti napalabas mo. Apay, Lucille. Awan mutan, ti mayam amom kada kami akaayan ayat mo. Gaputawan tiyam amok nanang. Anya, apay, agbakbakit kakadilatan na balasan. Awan kidakas na, nukas taman bilang tigasat ko, nanang. Anya, amuyon ti makagapo. Amuyo ti puon kan rugin. Iso nga awan ti kaayan ayat ko ita. Adulamin nga amom, Lucille. Agpili kakit din kadagiti agdatdaton ken ka. Pilyam tibak nang. Nanang, ulitak manan. Saan akas karina ti kayat yu ang mapasamak. Uray bak nang nubilang ti pakiasawaak. Nudyak ay ayatan. Awan ti serbi na dayta. Gaputa awan ti serbi ti kinabak nang. No awan ti ragsak iti unag ti pagtangan. Apay ka di mo rin, Greg. Nakalidliday ka. Amo mo't ang tinapasamak iti relasyon mi kanila Lucille. Iso ti paglidliday ako na Unay mo't nga minanti kastoy. Nakarigrigat ti adda pa nagbiag. Iso adi na kaya ti inana aparakan ko na. Ay, nakulaapan mo ti panunod ti inana. Kwarta la siguro tinapatagin ko na. Uwan nga rata. Apay nga minakastoy.
Adadag iti tattao, ngaglaplapusanan iti kinabaknang. Ngamandamad dag iti padak anak urapay. Ala, di mo na yaan ti bagim, Greg. Sana parikot ti kinakurapay. Gaputa magsolusyonan na ita. Iso nga ron nga inayaban ka dito, tapno manggay. Aray, Kita ang kita nadan umdas nga urnong mo. Tapo masyar ka di lugar yo. Kat inkapasyaran ni Lucille. saan pa nga ita? Awan pa urnong ko. Sa ganak ti amin. Tap na intan akita kami manan. Nakasagana akong amang ikalay sa kankwana. Tano ita? Ang mga no katawanak lang ti inana. Amang ano maladaw ti amin, pare. Day tati karkarara ko. Asapay lang ko ma, tas sana mapasamak. Kasla sa anak dayam anak kasagana apa ikanlay sa kinichan. Ay kaadali man na yung bakterik nam. Ta ito nagasawa kayon. Sa anay na mabalay na may babaway. Ay ayatem ka din ni Chad. Wan tatang. Ngam adalat ta parte ti biyag ko abirukak ni Greg. Ay anak ko, panagkunak. Panawanan tapno lipat mo tinapalabas. Nabayag mo na panawon ti limbabas. Hindi kayo pa'y nagkit-kita ka ni Greg. Wan nga ron tatang. Sa bagay, mayaw awan siguro dahito ariknat. Kan may sa, awan tumat siguro ti agbalin aparikot inton agasawa kaming kinichan. Gaputan na singpot mat. Wait. Ang bayat ana sa papay. Adala man na yung bagtirik na. Wan tatang. Nangagkaw ti saritaan nyo adwa. Ay na Lucille, di kan ang pangadwa kinichan. Bak nang dayjay. Sa bali man na yung tibagbagam, irin niya. Kahit husuak mag bak nang ni Chan. Iso ano agasawa dan kin ni Lucille. Agbalin tayo matanabak nang. Aha, ambisyosa ka. Mangibabain ka. Alahos to nanang. Awanin ti adupay asaw. Diyak kayat adenggan dagiti ibagayo. Umadanin ti panagkalay sa amin kini Chad Mayet. Kasta ka di? Ay na, magagaranak ang makakita kan ka nakagawn. Awan siguron Mayet. Ti anya? Awan siguron ti gundaway may kini Greg nga kita pa eh. Ay na, pangaasim Lucille. Lipata mo ni Greg. Agsipot ta agkasar kayon kini Chad. Saan matlaan na saya at apang panunutom ni Greg? Idyan to ta makiasawa kan. Wen Mayet, agyaman na. Agisam ka mata. Saan ana saya at nga agliday ti bride? Sika talaga. Kat sika, kaanumot ngayam amom kanyak ti boyfriend mo. Inton aldaw ti kalay sayo. Awagak ti kaayan ayat ko. Tagdawat iti boss na iti bakasyon na. Tapno makadar ay. Alawan, namnamaak day ta Wan. Awan gayam. Itatapay anak katugaw dito eh. Anya ka diti orderan ta. Wan nga rod. Mala, ayabang man ngagpaiso ti waitress. Tayag nan ti menu. Agorder tan tapno isagana dan. Kabayatan ti panagururay takin ni Chad. Greg, imawag ni Mayet. Kumusta da ka nung matijay ngay? Nasayada ka numot, pare. Ang sapay ko ma, tadi ka makmakla at itibaga. Apay? Pare, inton bigat gaya man ti kasar ni Lucille. Anya? Wan pare, yung pang-aasim ha, kalma ka kumalang. Apay adi na nasa asawa dagos. Diyak mo't amo, Greg. Kat, anya ti plano may ta? Pangasim, kuyuganak na niya. Agpakada ta idibos. Kuyuganak ama pa ni lugar mi. Tapang kak na talagang agkasaran ni Lucille. Adatan dito'y simbahan. Kat manggaganti na kasamsam itatukar. Wan nga, Greg. Mataman ti panagmartsada. Awanin.
Naladawan ti amin. Talagang agkasara ni Lucila. Iso ti nakasuot iti wedding gown nga agturong iti altar. Wala, katanya, umano ta ka din dito? Wala. Ang mga makita na ni Lucila. Timalaw dito yanta. Sapay ko matadinak nakita. Umano ta nga roto dito? Wala. Mapantay ti resepsyon. Kablaawak ida nga agasawa. Ngayon? Kaya't kung agpakita ka ni Lucila. Kaya't ko ang makasarita iti maudi akong daway. Ngam sana dito'y. Gaputadyak kaya't amang parnoy iti parikot. Agtibtib baywak. Apay akasla nakitak ni Greg ijay simbaan itay agsama. Love, ado lagi ti bisita ta. Love, mangmangagnak ka di. Ay, pasensya ka, love. Kastoy gayam tirik na ti agkasar. Pudno di ibagbaga dagiti nagkasaran. Akasla maitay-tayab ti panunot mo. No aldaw amis mo ti kasar mo. Gapo iti ragsak. Sika talaga, love. Negrek ti sumungan. Talaga atyak agbitot. Naragsak ka pa nagkalay sa'yo, Lucille. Chad. Greg. Lucille. Naragsakan. Gaputan na birukan ti katakunay na mo iti biyag. Sabay lang ko ma. Tag na nayon ti kinaragsak yun. Chad. Kablawan ka. Nagasat ka. Gaputan ni Lucille. Tinaituding aparakan ka. Agyaman ak, bro. Lucille. Ulit timang kablawan ka. Sabay lang ko ma. Tag na nayon ti kinaragsak yun. Agyaman ako na, Greg. Sapi ko nga tanaragsak kamot itibiyag mo. Apay nga may na di ka nagpakpakita, Greg. Naladawan ti amin para kadata. Iso nga awat at laangan tinagbanagan ta. Love, asino yun ang kablaw ka data? Jay gayam ko, love. Kasta? Well, love. Pasensya ka kumano agilimudakan ka dyan. Gaputa tiyak kaya't amadadaal ti aldaw mo ita panagkalay sata. Talaga nga muna. Nag-aasatak ka no, tas ikati nasawak, love. Siyempre, gayam ko day dyan. Iso nga amuna mo't ati bagana. Sa bagay mo't kit diya. Ala, intaman kit di makialamano kadagiti bisita ta. Intagyaman kadakwada iti idadar ay da. Ayan ti plano mo, Greg. Nasakit tirik nak, Daniel. Kunat mo nakasag-anak amang iti waya-waya ka ni Lucille. Makarit na iti Sam. Kastoy gahim tirik na. Sana para kan kati ayatem iti kastaunay. Greg, nagkalay sandalusil kinta asawa na. Awaan ng tinamnamam. Iso nga ikarigatan ko maalipatan. Tapno, mga paruwanan kamatan. Kasta teraminak. Basol ko. Tanalaw na baka nagparang. Gapo iti tarigagay ko. Apasaya atin tibiyag ko. Ang pampanunutak. Ngawan mo't lat serbina ng pabasulak ti bagik. Talalpasan ti amin. Uling Greg, awan datin basol iti napatamak. Namiris ko dahi ta, Daniel. Sana mabalin na pabasulak ti ina ni Lucille. Ken sana mabalin na question na rakti na Marswa. Gaputa talaga siguro kasto'y tigasat ko iti ayat. Uwan ba na Kasapay ko ma. Tamapiro kam ti pulpul na parangin ka. Tapno agragsak ka mata. Diyan ka ma. Gampat nagkunak. Diyan ko nagayat pa'y. Nilang Lucille tinayat ko. Lucille, anak ko. Aging ga kadiit kat nasakit pa'y laang tinakam mo kanya. Nanang, Sungbatan na kuma, anak ko. Kat ibagaam tipod no arignam. saan, Nanang?
No idihikit na sakit tinakom ko kada kayo. Saan itan? Ininot anapunas dayta. Kan may sa, napalabas day jayan. Iso arumbang laang alipatan tayon. Agyaman na kanak ko. Gamsapay ko maata mapakawanda. Gaputa tila ang kayat ko tinatumpal. Nagbalinak ama naging bubukod. Kas itinakunak nanang. Lipatin yun day chay. Pasit lang ang tinapalabas ti amin. Kan may sa, naragsak kaming kinityan itibiyag mi. Da kaming nag-asawa. Ngamnay karaig. Napakawan nga tamutan. Kasanoon no kagura nagpailaan. Nasingpet ni Greg nanang. Iso ang masigurado ang napakawan na kayon. Masaya mo, tamakita kit naragsak kami di biyag mo, Greg. Wen Daniel, kasta talaga. Ure na sakit tinagdaldala namin ti biyag. Si pupuso amang pakawan ka kadagiti tattao nang pasakit kan ka. Tapno damot, talinay ti panunot mo. Husto ka, pare. Kastamat away-away ang ti puso mi ti ayat. Asaan na ituding para kan ka. Tapno agbalin ka naragsak. Masaya mo takas sa ti kapanunutan, pare. Kat dayawon ka unay iti kinaimbag mo. Ay ayatek ni Marcel, Daniel. Ang agpating galangan iti dayta. Gaputat dan agtagi ko iti puso ka nayat na. No syakmat. Saan akong nga gayat pa'y. Naragsak ako iti biyag ko ita. Suportarak langin dagiti kakaanakak. Tay sudan tinagbalin aputot ko. No napudno ti panagayat mo, ipaay mo ti waya-waya iti ay ayatam asaan ana ituding para kan ka. Tapno mabiro kam ti tal na iti biyag, ken pudpudno aragsak a para kan ka. Gagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasan, iti biyag. Gasa, itibiyag. Ay, wow! Nagpintas ka matin iti dayta akawas mo, friend. Ha? Umapalat man. Ay na, friend. Manulaang mat daytoy. Ginatang ko lang iti ukay-ukay. 100 pesos laang. Si kakit di mat. Ha? 100 pesos lang? In fairness, may bagay unay ken ka, friend. Mapilay. Makadlawak man. Oh, anya ka di man ang dayta madmadlaw mo. Madlaw kong gamin kat kanayon ka blooming. Saan ka mat ngamin nasigod akasta? Si kakit di mat. Tila madmadlaw mo. Hindi ba pwedeng gusto ko lang gumanda? Sa bagay, sa bali na tangamin. Palag ko na, adan sakit di ilimlimad mo kanya ka, friend. Anya ko mga itilimad ko kan ka. Awan, friend. Awan. Ay ayatan ka unay, Annalyn. Kasta akmat kan ka. Ay ayatan ka mat unay-unay. Diyak lakit ikabailan nga agbiag no awan ka. Ang adala ko makayat ko sa lodsudan kan ka. Anya na ita? O kailangan kan katikas to set up. Ha? Anya ka din ita sa lodsod? Okay lang kanya. Ngamin ay ayatan ka unay-unay. Annalyn. Sipod pa'y. Inaklon ko iti bagik. Dagiti kayat mo asawan. Agyaman na ka. Amok nga iti ka ano man. Diyak maipay iti si bubukal nga atensyon ko kan ka. Amok dayta. Ngam ay ayatan ka unay-unay. Isu akas itinakunak. Inaklon ko dagitan abanag. Umdas para kanyak anapanaknakak nga inayat na. Oh, apay akas na tilang ang balasan ko. Ha? Kwa. Apay ka di, Ma'am Marisa? Kasla da parikot mo. No adda parikot mo, ibagam lang kanyak, Annalyn. No may papan iti pinansyal,
Pasensya ka, tawa na talaga ti maitulong ko. Ngam na saan, at least, mabagbagaan ka. Kwa ma'am, awan da ito'y. Nasakit lang ti ulok gapu iti puyat. Sigurado ka? Wan ma'am. Nasaya at nga rod no kasta. Ngam no bilang tanda parikot mo, saan ka nga agpangadwa ang mangibaga kanya ka? Ibilang nakasinam. Kabsat kan nasingad agayam mo, dito'y trabaho. Agyaman ak unay, Ma'am Marisa. Saan ang makaid na amang balpaliwikan ka, friend? Tapno ang mom. Ha? Apay nga min apaliiwan na. Katawan mo tirumbang apaliiwan. Marik na ka talaga, friend. Nga aday limlibad mo kanya. Saan ka ang makapaglibang? Anya? Apay nga min adi mo ibaga kanyak. We're friends, like brothers. No ibagak tipon no kan ka. Saan nakadi aliklikan, kas gayam? Anya ko maaga po aliklikan ka, si kakit di mo. Anda ka ayan ayat ko. Oh, why kas? Kaano pa ita? Apay nga itala nga ibagam kanya, friend. Unfair ka talaga. Pasensya ka kuman ha. No italaang ana ibagakton ka. Tapay. Ti ibagbagak akaayan ayat ko, kat adan bukod na a pamilya. Anya? How come, Annalyn? Amok asaan a husto. Ngam ay ayat at unay ni Oliver. Anya? Ni Oliver nga friend ni Sir Roger? One friend. Ay, jaka mo na niya ibagakin ka, friend. Ngam, kinapod na. Saan ka maragsakan para hindi dayta? Ngamin, iti kaano man, saan ka ngagbalin ang naragsak, friend? Anya, kasta timbaga ni Annalyn kan ka? When, ma'am, hi. Jak narod ammo, no anya ti may baking guana. Nakaskas daw man, day tangay baga na kan ka. Kasladyak pa yun ang maaramid na dayta. Uray siya garod, ma'am. Jak pagarupan ang maaramid na Annalyn kas jay. Nanakam ti gayom ko. Yung no apay nga tulok na ngagbalin nga option. Ala, bayam, kasaritak to tigayam mo. Ngamsaan pa'y nga ita. Wan, ma'am, agyaman ak no kasta. San kumat nga imbaga kada kayo dayta? Tapno, ichismis ko tigayam ko. Imbagak laeng, tapno, mapalagipan nyo kuman ni Annalyn. Di kag danag. Siyak ti makaamukan kwan. Ay na, agyaman ako unay, ma'am.